Shalom, menjuah-juah manbanta kerina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas jambur setun ta warsendah. Boleh katakan bujur mandi bata, ibas kesempatan sini berikan naman banta war lepas wari. Seh ibas pak senda pe iberikan na tetap pergegesim baru man banta gunan dalani wari-wari si berekena man banta. Ope dengan kita megikan kata di bata si jadi pergegeh man banta kerina setun. Mari ras kita artoto. Bujur isakan kai man bandu o Tuhan di bata bapa si perkuah. Malam kal ate kami ngejapkan keleng atendo lapan har lekam pak kami. Ibas kerina perdalan kegelun kami. Tuhan tetap singarak-ngarak, singampang-ngampangi kami sinegu-negu kami. Tuhan tetap kami persingitindu, iajarindu. Arah katandu sintisik nari i orati kami. Petangkas katandu enda gelah ngasuk kami ngangkesa. Terlebih pe memakai kenca i tengah-tengah kegelun kami. Jadi pergegeh kami. Jadi persingat man kami, bagai pe jadi sinerangi perjalanan kegelun kami. Ras menang kami ibas kerina perbeben sireh ngerim-rim kami. Ngerana dagi kamu bapa, sebab kami engkau sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi bahan ora tenta ibas perjumpaan ta sekelenda ibuat ibas Roma 10:2 ayat siwah. Bagenda nina keleng ate olamin alu pekulah-kulah cigalah ate indu si jahat janah persadalah dirindu rasi mehuli seijenda pengegenta. Nandai Bapa turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada cerita keluarga si banci mematupasi kita ibas ndalani wari-wari kegeluhenta. Ibas sada jabu lit sekala anak singuda entah pe remaja, ia setiap hari isuruh nandena guna napui rumahna, bersihkan kerina perawat-perawat silibas rumahna, bagai pe ngelipat selimutna, pokoknya ardakan pe isuruh nandena ia. Maka ibas kesibukan sebagai tiap wari ngotu turu jadi beban man bana. Maka mengeluh ia manandaina ras ibas sadawari itulisna sada surat manandaina nina o nandai nina basurat nandai. Ainda surat kubrekan man bandu bacandu alum huli nina. Kopeken iba surat ndai nggo tulisina kerina kai sila ko kena selama inda ras kasakai biaya ibasia napui, ibasia bersihkan kamar, ibasia nuci paken, ibasia nampati nandaina ras kai kerinana. Mulala itulis kena ras nina enda krina siman bayaran du nandai ibas aku ngondahikan kena pendahinku selama enda nina. Buena hampir 3 juta. 3 juta lebih. Maka lebih nandai enda ku korting nandai maka ku bulatkan 3 juta saja nina. Janah adila mis bayarindu maka kena denda kam 5% per wari nina. Maka isimpanna iberekena ibu dikena itama kena surat dai ibas meja
Maka intip na bas kamaran nari. Nandai bacana tangis nandai nak taken iluh nandai maka nina anak simdandai nggo sadar nandai kundaya tena. Maka itulis nandai ka surat balasan manan anandai ije ituliskan nandai krina kai si harus ibayar anak nenda biaya-biaya si enggo ipake anak nenda karena susuna, karena ya sangi-sangi iop nama rumah sakit, karena persekolahna lid hampir enggo 10 juta seumurna pe enggo ka lid 15 tahun. Maka anakku enda krina si harus enggo ku pedarat selama enda nina. Tapi nina nandai kelengkal ateku kam nina. Enda labo kusuruh kam bayarisa nina. Sekai sikulakoken selama enda nina. Kusuruh kam merdahin. Kusuruh kam bersihkan rumah ta. Kusuruh kam bertanggung jawab gunardakan raskai sidebanai. Gelah kam terbiasa. Gelah dingombelin kam. Maka kam jadi banci dewasa. Ras banci berdikari nina. Maka mencalasun nandai ibaca anak nandai surat nandai maka tangis ya ayakina nandai salah kelaku nandai nina lakal sadar aku kelengatendu situ tuheman bangku ku balas tempat-tempat balas air susu alo lau tuba nina senina rasturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kai si banci si tarik arah cerita keluarga sebagai nandai rupana. Kita seitun. Si engkau gedang umur ta. Kuakap engkau melalakal perbahanan Tuhan simhuli ku tengah-tengah kegulunta. Engkau yang nampati kita. Engkau yang git mate ikayu salib. Guna nebus dosa-dosa anta ngamburkan darahna mutus kesahna gunanta gunangku ngoi sampatina kita ibas peralang kegelunta ibas sakit pinakit ibas krina dampar kegelunta nggo bereken nasi terbaik man banta tapi ibas se melalaka ipindo di bata man banta maka kita ngeluh bagi singenatena ndalanken kai si suraken di batai tengah-tengah kegelunta ndahiken dahin pelayanan kita mediatai narengi teman-teman ta tapi kopeken lasi Arab entahlah kita sadar maka kita enggak ngelakukan kai si bagi lakukan anak singude dan dai manandaina kuakap adi sungkun man bantah krina kita si seitun si pulung enda pasti kita pernah midoi man Tuhan. Oh Tuhan, nggo aku ndahi kedahin pelayanan. Oh Tuhan, nggo aku mediaten nandeng kala seban. Nggo aku ku gereja lu tutus. Nggo ku ikutkan katandu. Nggo aku toto. Nggo aku mujikam. Raskai ninta sideban. Maka si Tuhan. Engkai maka lah bagi kendu pertoton ku Tuhan. Engkai maka pediak dedunga aku lid ibas perbeben simberat adi enggo kudahiken dahindu enggo kudahiken sura-surandu ninta usur coba syukuri payo entah lang pernah kita ngerana bagi kuakap pasti kita pernah mengeluh man Tuhan engkai maka lah sampatindu anak-anakku uga maka lah sukses ia ibas sekolahna uga maka lah terjadi kai si bagi surah-surahku di tengah-tengah kegelunku adi engkau aku usur erbahan simuli man teman-temanku ninta turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus lah siarap kepeken maka siakap engkau melala kala artina saham sinisuankan kita
Saham entah pe hal-hal si muhuli nggo si bahan kita guna banci kita nuntut man Tuhan. Tapi ade ituntut Tuhan kakak untuk kita. Kasih nggo bereken naman banta keselamatan seharusnya kita mata indubai, tapi kita yang jadi kahulta, yang disalibkan kayu salib guna menyelamatkan kita kerana manusia. Kuakap si tekal pe perbahanta silakokan kita simuhuli selameda la terbandingkan ras uga perkuah ate ku tengah-tengah keguluhenta. Maka ning kami senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Rikutkan ogen tandai nina keleng ate olamin alupuklah kulah. Cigalah ate indu si jahat janah persadalah dirindu rasi mehuli. Ulah kita erbahan si mehuli. Ulah kita ngikutkan Tuhan Yesus tapi li Yesus suranta. Ulah si bahan simuli maka Tuhan perbahan simuli kaman banta lang sebab Tuhan lakin pe muhuli si bahan ia tetap muhuli banaman banta lakin pe keleng ateta man Tuhan tapi ia keleng atena man banta sebab keleng ate Tuhan keleng si tuhu keleng si lalit embel-embelna. Tapi keleng ate taman Tuhan, perbahanta simhuli man Tuhan, elit embel-embelna. Maka ate ta ersimulih min simhuli si bahante ibahan Tuhan ku tengah-tengah kegulunta. Sadar kita, sininar turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, mindau ampun kita, adi selamenda kita berpikiran, adi muhuli si bahan, ma pasti muhuli iban di bata man banta. Sebab kai syukurkan kita ialah seriras kai si rencanakan dibatai tengah-tengah kegelunta. Siapa menghuli tapi dah dibatai labau pasi tengah-tengah kegelunta. Maka ibrekan dibata dengan kang. Izinkan dibatai tina perbeben rehku tengah-tengah ta. Gelah kai. Gelah kita bale rasura-sura nandai-ndai man anakna singu dan dengar. Gelah anaknya jadi mandiri. Gelah anaknya artinya ia banci dalankan kegeluna suwe ras kodratna i tengah-tengah kegeluna ngenca ia belin pagi. Kita pe bagai sura-sura di bata. Maka ibas kita izin kena menghadapi kinar bagai-bagai percubaan. Maka megegeh kita. Maka kini teken tah repa guna. Gah ugape beratna kini teken siren repa kita tengah-tengah donenda. Kita banci jadi pemenang. Sebab ibas donenda lah boleh ingat kesenangan. Ibas donenda doni sidem alu perjuangan. Lalit keadilan. Maka adilah kita megegeh. Lah kita kini teken pagu. Maka talu kita banci kini teken tape mobar. Maka mari simaknai cerita silik dade. Ras pakaikan di tengah-tengah kegulunta. Tetap kita ngidah rencana Tuhan simhuli man banta. Rasilakokan si puji Tuhan di tengah-tengah kegulunta. Amin nagia kita ngometua. Tapi li dengar kesempatan si berikan ibadah man banta. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Kata nunggu tangkas ibagi kami. Maka kami pe usur ngidoi man bandu. Kami erbahan simhuli gelah Tuhan pe erbahan simhuli ka man bandu. Keleng ate kami emkap keleng ate gelah lid ulihna. Tapi kami dibatasi perkuah. Amin lagi yang menghuli iban kami. Amin lagi yang kami taat nandang Tuhan. Langikirkan Tuhan war lepas wari. Tapi kelengatan doa tetap nemani kami. Bujuro Tuhan, pepankan kata dia ada kepusu perhatian kami, maka ngasup kami dalam kenca di tengah-tengah kegelun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehijanda perjumpaan tas kalenda sedina rasturang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sirah. Tetap sejaga kesehatan ta, sejaga kini tekenta. Semangat tak ibas dalani wari-wari kegelunta. Haleluya.
Amin.